Assalamu alaikum, урбетле телесерчилер. Тамам бугун ve bu saatta Milli телеканалында Haberler Hafta информацион программасы эфирге чыга. Студияда мен Фадиме Сейтмаму чалышам. Кечкен haftaның ең мөһим хәбәрләрне безнең яйнымызда тәкрар күрер белесеңез. 102 ел evvelsi Kırım'nın birinci muftisi, siyasi ve cemiyet erbabı Numan Çelebijihan Canavarcı öldürülgen edi. Эки Кырым сакины лидеры России 2020 серлевалы идария етіжілер конкурсында 3-нче мевсімнің финалистлері олды. Февральның 21-і халқара ана тілі күні. Біздің мұхберлеріміз бүгінге бағышланған левханы азырладылар. Қалай медресесінің талебесі Яхия Ибрагимов мұсылманларының мұқаддес кітабыны Құран-ы Керимні ezberden біле. Аман-аман 200 ел девамында уникаль өсімліклерінің коллекциясы Никита Небатат бақчасының зәретчілеріні қуандыра. Авта девамында yüz берген bu ведігер вақалар ақында біздің мұхберлеріміз тариф етем. Numan Çelebijihan bizni terk etkeni bir asırdan ziyadedir. Siyasi ve cemiyet erbabı Kırım'nın birinci muftisi Canavarca öldürülgen kunden 102 yıl geçti. Bizim televizyon takımımız milli gimnimiz müellifinin tuğan yerlerine yol aldı. Efsanevi insan ve halkımızın sadık evladı hakkında Sultaniye Sitakayeva tarif edecek. Milli kahramanımızın hatırasını ebedeleştirmege tek şimdi çare tapıldı. Yani onun dehşetli elak oluğundan bir asırdan ziyade vakit geçken son. Tarihta Numan Çelebijihan'a bağışlangan birinci Tunç abidi onun küçük vatanında yerleştirildi. Bu Cankoy rayonunun küçük Alkan koyunda. Yakın yerde Numan Çelebijihan dünyaya gelgen büyük sonak koyu yerleşeydi. Ama o yok oldu. Endi Ulu Erbab'nın tuğan yerlerinde onun hatırasını memorial o günde anacaklar. Elhamdülillahi Rabbil alemin, Rahmanirrahim, Maliki yevmiddin. İyyâke na'budu ve iyyâke nesta'in. İhdina sıratal mustaqim, sıratal lâzîne en'amte aleyhim. Tunç abidini Rustem Emirov'nun teşebbüsü ile koyunun merkezinde yerleştirdiler. Falciler takımı gerekli kadar para topladılar. Bu işte çok usı Kırım sakinleri iştirak ettiler. Nihayet çoktan çok nesillerinin arzusu gerçekleşti. К нам обратилась общественная организация. Мы рассмотрели вопрос о выделении земельного участка на сессии. Депутаты единогласно поддержали. Это наш земляк. Мы гордимся им. Поэтому в обязательном порядке мы решили, что этот памятник должен находиться в центре села. И он является, чтобы он был в общем доступе не только для наших односельчан, но и для всех крымчан. Numan Çelebijihan 1885 senesi ruhaniler Kur'antасында dünyaya келе. Başlangıç tahsilini Koy mektebinde aldı. Sonra okuvunu Bakçısaray'da, Sankt-Peterburg'da ve İstanbul'da devam etti. Balalık çağından şiirler ve hikayeler yazıp başlay. Onun icadi mirası büyük olmasa bile terin fikirleri ve istidatı ant etkenmen Kırım Tatar milli giminde aks olundu. Çelebijihan bizim halkımız için büyük insan. O birinciden tek Kırım değil, Kırım, Rusya, Latviya, Litva'nın muftisi idi. Onun yuridik bölgesi var idi. Ve birinci Kırım'da küçük bir Şveysariya, yani devlet kurmak istedi. Tek bizim millet için değil de eğer okugandırsınız bütün türlü çiçeklerden topla bir demet yapacağı da bu çiçekler Kırım'da yaşayan bütün halklar. Her bir çiçeğin öz kokusu, öz rengi olan gibi bunda da çeşitli milletler yaşayırlar. O tek Kırım Tatarlarını oylamadı. Devletçiliğimizni kurgan edi. Müslüman ve Türk aleminde Numan Çelebijihan birinci kurultayını toplay. O milli parlamentini teşkil etti. Anda anayasa ve devlet timsalleri kabul etili. Kurultayının 76 azası arasında ilk sefer kadınlar iştirak ettiler. Kırım Tatarlarının lideri halklarının hukukları teng olması için kuruştu. Numan Çelebijihan ve arkadaşlarını çok progresif, ileri düşünceli ve firasetli bir siyasetçiler, bir diplomatlar olarak vasıflandırmağa mümkün. Yani onlar hem milli ve dini kıymetlerini hem de dünya siyasetini yaxşı okuğandırlar ve bütün bularını öz vatanperverlik, milletperverliğinden böyle yoğurup deyik.
гүзел бір қызмет ортаға қойғандырлар. Номан Челебиджиханның фаал өмір yolu 33 yaşında uzuldu. 1918 senesi fevralının 23 günü kahramanımız anarxist denizciler tarafından canavarca öldürüldü. Onun cesedini denizge bıraktılar. Tek biz түгіл, bizden soң қалған torunlarımız onu bilmek gerekler. Ona bu adamdan örnek almak gerekler. Kichkenelikten şu çölde өсіп, bir palaban büyük milletin başlığı болған еді өзі вақытне. Fevral 23 күні Қырымның әрбір регионында Номан Челебиджиханға бағышланған хатыра мерасимлер кечті. Адетінше бұл күні абиделерге чечеклер қойыла, жемелерде дуалар оқыла ве мектеплерде ашық дәріслер кечіріле. Халқымыздың шанлы қараманы әрбір юректе әбеди яшачақ. Султания Стакаева, Максим Турчев, Миллет үшін. Лидеры России 2020 деп адланған идаре етіжілер конкурсында учинжі сымның финалистлері белгіленді. Женеви федераль округындан финалға 30 иштиракчы чықты. Олардан екісі Қырым сакинлерідір. Самвел Саруханян суперфиналда Насыл Лейханы тағдым етежек ажеба. Бұл суалының жевабы Невбеттеки левхамызда. Талапкер, месулиетли ве ысрарлы бойлы кейфетлерінің лидері России 2020 конкурсының финалисті Самвел Саруханянға хас. Бойлыға ақында білгенінің бірден өз күчлеріні ве имканларыны сынап бақмаға істеді. В первую очередь это проверка компетенций собственных. И во вторую это налаживание связей, так называемый нетворкинг, когда мы можем посмотреть себя в кругу профессионалов. Конкурс 4 басамақта кечірілді. Регистрация дистанцион сайлап онлайн тестлер. Бұндан соң есе яры финалда әлде етілген нәтижелеріні таздықлав. У нас там умудрилось порядка 140 человек слететь с этого конкурса, хотя 380 человек прошло. Исходно, соответственно, осталось 240. И финальный, вот тут полуфинал происходил уже в Ростове. 3 этапа работы в группах разных. Соответственно, ты работаешь с 30 разными специалистами и должен показать свои менеджерские компетенции, управленческие и лидерские навыки. Суперфиналда Самвел Саруханян тәсел бойынша өз лейхасыны тақдим етежек. Яғни онлайн мектеп тешкил етілу выдыр. Эсас мақсат дистанцион тәсел үшін керекли шартларны ярату. Сейчас за рубежом очень много такой экспертизы появляется. Я думаю, что в России мы тоже можем внедрять ее. Во-первых, это позволит снизить издержки для многих детей. Я знаю, что там дети есть, которые по 1,5–2 часа до школ доезжают. Кто-то не может в связи с индивидуальными особенностями. Я думаю, что это в целом будет такой полезный проект для страны. Өз ғайсыны идаре етіже әнді бұл сене дабыр лейхасы өзерінде әмелге кечірмеге планлаштыра. Бұл мұсафирченлік академиясыдыр. Әнді 7 елдан берлі о отель бизнесінен оғраша. Бүгін Самвел Қырымның ән бұйық ве ән танылған мұсафирхане комплекслерінден бірінде генераль менеджер вазифесіні еда еде. Дать такую возможность, чтобы каждый человек, который получил хотя бы какое-то базовое образование, среднее или высшее образование, он мог получить набор компетенций, необходимый для того, чтобы хорошо работать барменом, официантом, а еще лучше супервайзером, да, менеджером среднего звена или менеджером высшего звена. Вот это то, что на чем будет делать акцент Академия гостеприимства. Лейха енді тәсіл лицензиясыны әлді етті. Оны май сайында ялта-ялы бойларында ішке қошачақлар Самвел мен Лейха медени мирас объектіне чеверележек. Мне кажется, для любого управленца очень важно уметь мечтать. Чем выше ты мечтаешь, тем выше можешь карабкаться, да, тем больше ты хочешь добиваться. Потому что если мечта далеко от тебя, то ты предпринимаешь большие шаги для того, чтобы дойти до них. Вот это, наверное, базовый принцип моего движения. Сонки басамақ мартының сонында Сочи шерінде кечірілежек. Финалға чықарылған 1 миллион рублелік грант берілежек. Олар бұл параларына өз севесіні yüksетілуге яда Русияның істеген Али оқып юртына тәсіл программасына масраф әті білейлер. София Шукурова, Севиля Меметова, Рамазан Аливапов, Миллет үшін. Залив адлы гемий Куружи заводында 6 айдан берле çalışkan производительность труда и поддержка занятости адлы Лейханың нәтижелері чықарылды. Пилот истисал ақымы оларақ борулар цехы сечілді. Заводның бұл бөлігінде семерелік не қадар юкселгені ақында біздің левхамыз.
İstisal seviyesini 12. sanlı bakır borular цехінде yükseltip başladılar. Bu Zaliv adlı gemi kurucu zavodunda 15 bölükten biridir. Bu istisal kısmında selik borular yasala. Bu yerde iş geçken senenin iyul ayında başlandı. O vakit Zaliv производительность труда и поддержка занятости adlı milli leyhaga koşuldu. Onlardan o günde böyle vazife turaydı. Kapital maliye koşmazdan цехның semireli işini teşkil etmek. По сравнению с июлем сократилось время протекания процесса на 19%, и выработка выросла на 37%. Bu yerde en mühim vazifelerden biri akımını doğurtmak idi. Hindi boru цехының epis operatsiyaları texnologik kışke göre bir артından sıralandı. Bu kesiv, mayıştırу, kaynak ve gidravlik sınavlar bual borular taşılığı vakitini 90%-ға eksiltti. Her bir iş yeri yaxşı düşünülüp ayrıldı. Одним из наших достижений была организация рабочего места по принципам 5С. Смотрите, если раньше это был захламленный ящик инструментальный, сейчас у нас порядочек. Для каждого инструмента отведено свое место. Есть место для хранения средств индивидуальной защиты, очков, перчаток. То есть это личный кабинет каждого рабочего? Да, совершенно верно. Emek optimizatsiyasi bo'yicha muvaffaqiyatli ishni Qrim Jumhuriyatining iqtisodiy inkishof vazirligida qaydatdilar. Ish gruppaning en faol a'zolarini tashakkurnoma yorliqlar berildi. На территории Республики Крым до 2024 года планируется привлечь порядка 47 предприятий. Уже на сегодняшний день заключено 12 соглашений для реализации национального проекта. Boru цехінде umumi emek semirigi 30%-ға yükseldi. Bu sebepten zavod samarashlardan biri muddetten evvel tapşırıldı. Мы полностью откартировали все наши процессы, происходящие в цехе. Нам удалось убрать перепростои и вынужденные перепростои людей в ожидании своей очереди на каких-то узких местах. И увеличили количество людей там, где они были нужны. И в то же самое время нам удалось оптимизировать людей там, где фактически они занимались не очень продуктивной работой, скажем так. Milli leyhanın amelge keçiriligi Cumhuriyetimizin çoğusu diğer profil müesseselerinde keçirilecek. Sefer Şukurov, Ruslan Minayev, Vitaliy Golubov, Millet üçün. Fevralның 21-інде халқара ана тілі күні қайдетілді. Байрам 1999 сенесі ЮНЕСКО тешкілаты тарафындан көрсетілген еді. О йоқ олайатқан тілдерінің сақланмасына доғыртыла. Қырымда yaşаған тамыр халқының тіліні өгренмеге істегенлерінің сайысы әп арта. Туған Қырым татар тілімізде тек біздің халқымызды келді, башқа миллетлерінің векиллері де құнушмаға істейлер. Бұл мерақ ненен бағылы. Қырымда ана тіліміз насын қорчалана. Bu suallerge cevaplarını Naciye İsaeva araştırdı. Demek, daha bir iki söz, bak, musbet. Skype vasıtası ile online ders Kırım, Frankistan bağda Kırım Tatar Tili hocası Edip Emir ve onun talebesi Hasan Kamborov. Hayır, riye. Bu благотворительный. Коммерческий иш. 27 yaşlı auditor izbatla istegen buyuk ve maksadın doğru olsa tül öğrenilmene bir şey keder etmez. Sen tek ogi erilmekten gayrı dağ taşını avdarmağa küçün peyda ola. Hasan Bey Özbekistan'da doğdu, Moskvaga koçtu ve bir yıldan beri Frankistan'da yaşay. Lakin bu avlar tuğan tül öğrenilmene manya olmadı. Yaşı gitemin öz vatandan ne kadar uzak yerleşsen bu tilde o kadar çokça konuşmağa istegen arta. предками, как я сказал уже, да, если ты позиционируешь себя крымским татарином, да, а каждый крымский татарин должен с гордостью себя называть крымским татарином, но для этого ты должен знать язык, ты должен тянуться к этому, да, и для меня это важно. Не просто знать самому, но знать красивый, грамотный язык, да, стилистически грамотный язык и передать его своим детям. Hasan vaqt tuğan tilini öğrenmek arzusunun yaşay. Öğrenimine başlamak için bizim yayınlarımızdan biri silten berdi. Tamam o vaqt vatandaşımız birinci sefer şimdiki hocası aqtayıştı. İçtimai ağda taptı ve birden ona mesaj yazdım. Ne için de Kırım Tatar tili öğrenmeye başladım? Da çünkü vatandan uzakta da olganın sebebinden her zaman da halkına ve urf adetlerine yakınca olmak isteyim. Gelecekte Hasan Kırım'a koçmege niyet etti. Ana vatan toprağında yaşamağa, bu yerde inkişaf etmege ve öz halkına fayda getirmege istey. Binam, binasın
Бенасы, Бенамыс, Бенамыс. Александра Гаражанина Москва шерінде доғы посты шымды де анда яшайым. Қырымға есе сық-сық мұсафірлікке келе. Тамыр Қырым татар халқының медениетіні ве ярым аданын табиаты бірден теосырат қалдырды. Мында емде яқын достарыны таптым. Мы нашли не просто друзей, это уже, наверное, больше как семья. У меня мой ближайший друг и вся его семья – это крымские татары. И было очень интересно, что он, когда разговаривал на крымско-татарском, я не понимала, о чем он говорит. И вот эта вот мысль о том, что я столько всего знаю про Крым, я так много путешествовала, я столько знаю легенд, я столько знаю истории Крыма, а по сути я не знаю основного. Это родного языка коренного населения, то есть, по сути, наследие, да, Крыма. Александра чоқ тілерні білген адам, инглиз, испан, алман ве латин тілерні білен. Қырым татар тілі оның үшін яны олды. Башқа тілерге ошамайды. Оқуыны кечкен елінің июль айында башлады. Шымды оны яқшы білем. Овахыта мен түшінмедім ки бұл олачақ себеп Қырым татар тіліне огренмек. Эдип Эмирнің фікрінше, бүгінгі күнде оның огретов усулы ең семірелерден бірідір. Онлайн шеклінде дерслеріне енді 3 жылдан берле алып бара. Бұл вақыт девамында 30 инсанға білгі берді. Бұл Канада, Америка, Саудия Арабистан, Русияның қыта қысмында яшағанлар. Айта ки, оның талебелері үшін еш бір мания жоқ. Тек интернет олмақ керек. Мен скайп вастасымен дерслеріне алып барам. Бұл біріншісі, екіншісі, олардың насылдыр шекілде жанлы бір элязмалар бақылмасы мевзусы ортаға чыға біле, яғни насылдыр шекілде мен олардың конспектлеріні бақа білем. Қырым татар тіліні профессионал севиеде Таврия академиясында огретелер. Қырым татар ве шарқи филология бөлігі бұл оқып юртында 2002 сенесі açılған еді. Оның студентлері чешет миллет векілерідір. Доғры ұсылет, юксек севелі ожалар тіл огретілі үшін келешіклі шарайт яраталар. Қырым татар тілі ве шарқи филологиясына оғырашқанлар мана бұл ерде білгі алылар. Ел бұл кафедра онлар же білгілі мутихасыз шығара. Старистина Алена Бусененің мезумларынан бірі шымды қыз 4-ші курста оқый. Қырым татар тіліні огремен кестеге қомшы мәдениетіне яқын жолмақнен бағылым. Крымско-татарский я решила выбрать, потому что у меня очень много друзей крымских татар, вот, и поэтому, я хочу знать их язык, их понимать и с ними разговаривать. Шымды чоқызы түрлерін аңлай, тек ағзави нұтықта біраз ағырлықлар бар, білеке, бұл тек вақтынжа, бұна тек амелият ярдым етер. Мен үшінші тіл оларақ Крым татар тілі сечіп алдым. Bizim университетімізде өлі имканымыз бар. Айна более юнеліште Февзи Якупов адына Қырым мөндислік ве педагогика университеті де иш алып бара. Сон кесенелері бұл оқып юртында Қырым татар тілі бір факультетте бірінші курстан башлап огренілі. Бір факультетте Қырым татар тілі огренілі. Бұл елді, башқа елдарда олғаны кебі, 3 девлет тілі біздің университетте, әпсі факультетлерде огренілі. Яғни, милеті кім олса олсын, балалар 3 девлет тіліні біздің университетте огренілі. Қырымда билингвал группалардың сайысы да арта. Ана бабалардың істеге олса, 2 тілде оқып алып барылған сыныфлар açылам. Oyun şeklinde dersler takımlarına çalışıp ve Kırım Tatar tilinde özara sohbet. Tamam böyle şeklinde Звездочка adlı bala bahçesinde dersler alıp barıla. Bugünkü күнге bu школьная kasabasında yekene bala bahçesi o 2016 sene açıldı. Geçken sene onun 30 mezunu mektepke yol aldı. Ana babalar öz evladlarının muvaffakiyetlerinin memnun kaldılar. Yanına gruppaga 26 bala katnay. Kış baba yolga çıktı, yela bulmanı keçti, edraka koş taşındı, o zenge yakınlaştı. Maşallah, bu kış hakkında. Тіл bu konuşu vasıtasıdır. O başka balalarının oyun ve konuşu tizmege yardım eten. Bala bakça mezunlarında tamam böyle dünya bakış terbiyelene. Mutaxassislarning fikrince bala için 3 til öğrenmek ağır değil. Çünkü bu yaşta kendilerden hata kaçırmak korkusu yok. Очень важно изучать родной язык с
дошкольного возраста, с раннего детства. Дети очень восприимчивы к языковым знаниям, проходят большой этап развития своего, и поэтому язык важен в этом возрасте. А поскольку в семьях разговаривают на разных языках, потому что это особенность нашего многонационального Крыма, поэтому возникает потребность в детском саду изучать все языки, которыми владеют дети в семье. Ел Кырым мүфтилигинде Кырым татар тілі öğrenilübü boyunca kurslар keçirilе. Оларға истеген адам қатнай біле. Халқымыздың зеңгін мирасынан истеген бір адам таныш ола біле. Наджия Исаева, Дмитрий Низовой, Султания Ситакаева, Арсен Фукала, телеканал Миллет. Қырымда Құран-ы Керимні сақлағанларының сайысы да бір адамға артты. Ислам илімлерінен оғырашқан қала медресесінің талебесі Яхья Ибрагимов енді хафиз оларақ таңылды. Бұл мұсылманларының мұқаддес китабыны ezberden білген адам демектір. Истидатлы оқуйжинен Султания Ситакаева таныш олды. Сөз мұғбірімізге. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. Аллахымыз бір ве окі білер yok. Мұсылманларының мұқаддес китабындан Яхья Ибрагимов ezberden оқыған сүренің манасы тамам бойледір. Бұл егіт яқында хафыз олды. Бұл Құранның ezberden білген демектір. Бойле ерішмеге оның туған ағасы илхам берді. В детстве я много наблюдал, как мой родной брат старший изучал аяты из Корана. И я начал задумываться, что он делает, к чему он идет. И я как младший брат начал брать пример со старшего своего брата. Беңлерде хадислерні білмек істегі егітні білгілеріні арттырмаға себеп олды. О қала медресесінің хафызлар бөлігіне оқымаға кіре. 12 yaşында о араб тілінде сербест оқы еді. Бұндан сон Құранны ezberle башлады. 16 yaşында есе хафыз унванына наил олды ве Қырымда Аллах Таляның сөзіні сақлаған 10 адамдан бірісі олды. Бұл іште она ожасы ве ұстазы Сулейман Самиддинов ярдым етті. Біз хафыздықны түрк ұсулына көре яптық. Түрк ұсулы бұл не демек? Бұл Құранны жүз парча-парча, сүре-сүредегілді парча-парча, жүз ezberlemek. Яхья араб тілінде 600-ден зияды сайфелік метінні ezberledi. Өз мақсадына ерішкен сон хафыз енді көн сүрелеріні текрарлай ве оларының манасыны теренден öğrenmеге тырыша. Я когда учил, я не понимал, что там написано. И чтобы мне было легче учить, я брал книгу «Перевод Корана» и это читал. Но я понимаю, что в дальнейшем, чтобы мне понимать Құран, надо будет еще выучить арабский язык, чтобы его лучше понимать и легче читать. Құран öğrenilüвінден ғайры егіт әмде умум тәсіл фенлері бойынша мұвқиетлі шекілде білгі ала. Оның айретте қалдырған ақылы ве хатырламақ қабілиеті еждашларына орнек ола. Yaşayışında ezberleyen Kur'an'ı kullansın ve Kur'an'ın yaşasın. Başkalarda öğretip bizim milletimizge bir küçük getirsin, bilsinler. Bizim millette de öyle bir kahramanlar vardır. Bizim milletimizde yaşayabiliyor, gösterip götürüp bütün dünya gösterir inşallah. Медресенің мудирі Эдем Люманов қайдеткені кебі мұқаддес китапны ezberlemek қолайдегіл. Бұның үшін бұйық сабыр ве ғайрет керек. Бұндан ғайры хафызның месулиетлі вазифесі бар. О динімізні қорчаламақ, сақламақ ве яшатмақ керек. Ана бабаны, Қырымда яшаған ватандашларымызны, evlatlarını afızlık olmay olsa bizim düz, yani sıradan İslami ilimler öğretilgen Kalay Medresesi'ne yollamasını rica ettim. Яхьяның арзусы али дини тәсил алмақ. Оның анна бабасы оғлуна қол тұталар ве evladını Қазан шеріне Ислам Академиясына yollamаға істейлер. Анда о араб тіліні мүккемел шекілде öğрене біле. Султания Ситакаева, Максим Турчев, Миллет үшін. 196 ел девамында суккулент өсімліктерінің ең бұйық ве ескі коллекциясы Никита Небатат бақчасының зеретчілеріні қувандыра. Уникаль өсімліктерінің дүлберлігіне біздің мұхбірлерімізді қимет кестілер. Кактуслар бақчасындан біздің девхамыз.
Ольга Гончарова Никита Небатат бақчасының бұл кактуслар оранжереяда яқын 30 ел чалыша. Бұл өсімліктер ақында әр шайны біле демек мүмкін. То, что вы перед собой вот видите, это все лобивии, хинопсисы, мамилярии, гимнокалицами, тефрокактус, это вот бумажная колючка, крестатные формы, вот цереусов перед вами очень красивые, эспосто, каланхоя, посмотрите, какой прекрасные листья голубые. В общем-то, кактусов очень много, и каждый выберет себе по душе, потому что они разные по колючке, по форме, по краске. Илк кактуслар бұл бақчаның коллекциясында 1824 сене пейда олды. Мұнда қышқа весувыққа даянғанлар илк кактусларны сачып башладылар. Умумен дүнияда 3000 кактус чешіті бар, бұл ерде есе 1,5 бин. Хадимлер хайдаткеніне көре огде да мақсадлар бар. Мы каждый год пополняем через любителей, пополняем через научных сотрудников, которые бывают в командировках, нам привозят или семечку, или детку. Кактус әршейге даянған өсімліктер бұтегенеклі чечекнің ұрлығы доғру сачылса, о үч күн ішінде ерні тыртып чықмасы мүмкін. Энесасы қарардан артқа үш су бармамақ. Поливать его нужно очень редко. Самое главное, что забыть лучше полить, чем перелить, потому что кактус со своими иголочками, он как на пылесос втягивает с воздуха влагу. И для него это достаточно. Поэтому в зимний период мы вообще, вот видите, здесь в теплице не поливаем. Ольга Черабаева өмір арқадашынен берабер Краснодардан келділер. Қырымда олар илк сефер бұлыналар. Бірінші барылған ерлері бұл Никита Небатат бақчасы олды. Бөлі дүлберлікні әвеллері іч көрмеген едік, дейлер. Очень впечатлило. Я бы сказала, даже завораживает такое огромное разнообразие. И есть такие виды, которые, например, впервые вижу. Бұл сяхбарда қышлық өсімлік эки ярым ай девамында гуллей. Потом постепенно листья отмирают, и растения уходят в покой. Но это покой для нас невидимый, а на самом деле где-то весной уже начинаются внутри формироваться в дальнейшем зачатки, соответственно, листиков и цветков. Ақбардақлар Қырымның дағлы ерлерінде өсе бұл қызыл китапқа керсетілген чечектір. Бүгін Никита Небатат бақчасында өсімліктерінің сайысы 30 000 чешетке яқын. Мұнда туристлер не вақыт келселер біле, бақча әр вақыт гүллей, әр ел парадлар ве балалар кечіріле. Апрелінің ортасында майыс айының сонына же девам еткен ләлелер сергесінден башлана. Вечеші тренклі күш чечеклер манзарасының йөкенлей. Бұл дүлберлік көшесі ел 12 ай ачық. София Шукурова, Севилия Меметова, Рамазан Аливапов, Миллет үшін. Балалар үшін хоккей Ахмеджеттеке 44-нче мектеп талебелері үшін бұз үстінде беден тәрбие дәрісі кечірілді. Оларның ожалары Южный пингвины хоккей клубына қатнағанлар олды. Бұл Қырым командасы бұтын Русия турнирлерінде бір қач кере ғалебе қазанды. 30-ға яқын талебе ве оларнен берабер біздің мұхбиріміз Илк Сефер бұзға шықтылар. Бұтын тафсилиятлар Эльмас Аблакимованың левхасында. Ребята, да, у вас сегодня необычный день, да? Ахмеджеттеке Алими Абдинанова адына мектепнің 4-нчы сынып талебелері үшін адеттен тыш бір күн. Бүгін ралелер ве қалемлер еріне коньки ве хоккей клюшкалары. Русияде бала хоккейі адлы программа бойынша балалар үшін бұз үстінде беден тербие дерсі кечірілежек. Оларының чоқысы хоккейні тек телевизорда көрген еделер кемерлері бұзға Илк Сефер чыққалар. Часто спортивные каналы смотрю, там футбол, там раз и хоккей начал смотреть потом. Скажи, хоккей любишь? Да. А играл до этого? Вот? Нет. Нет, но я умею кататься на коньках и на роликах очень сильно. Я роллер. Бүгін олар өзлеріні ақиқи хоккей ойыншылары көбі дуяжақлар. Баштан коньки сечелерін сасолар аяққа келешмек ве яқшы қайранған олмалы. Енгіл таймақ үшін оларны бошча бағламақ керек. Бұл есе бұз үстінде бірінші адымлар. Яны чыққанлар бірінші төгерекні тайлақның четіні тұтып таялар. Sonra İncmancının elini tutup meydanının merkezinde çıqqalar. Yanı qoşulğan sporçularga onlarını yaşlaşları Южный пингвин adlı hokey klubunun oyuncuları yardım ettiler. Gleb Balabanoviç endi bir qaç yıldan berli hokey oynay. Birinci adımlar er vaqt en ağır oladi. Мне главное, чтобы они научились правильно опираться на лед и равновесие держать, и дальше все само придет. А как это покажешь? Как? То есть вот смотрите, вы на двух лезвиях. Вы должны согнуть ноги и вот так вот ехать. Вот так вот толкаться на них.
То есть вот это вот самое главное. Потом уже спиной можно учить и повороты делать. Константин Луканин – лидер России конкурсның яры финалисты. Ичтимаи лейхалар әмелге кечірілігі веджім хүриетімізде спорт инкешафындан илхам ола. Оның фікірінже хоккей лидерлік кейфилетлеріні ве ираде көчіні тербиелей. Мы знаем, да, вот у нас в Краснодарском крае в каждой станице есть, практически в каждой станице есть ледовый дворец, да, либо каток шатрового типа, где детки занимаются хоккеем, и спорт становится массовым и доступным. Да. Да, действительно, хоккей на сегодняшний день является дорогим видом спорта, но оно того стоит. Мы хотим, чтобы детки были замотивированы заниматься физической культурой, развивать свои навыки в спорте. Хоккей көчінен, сүрәтнен, манзаралығынен желбетте бұқафлы ойын олғаны себебінден бұзға чықмақ үшін мақсус экипировка керек. Әмді мұтлақа башлық ве пармақлықнен. Бала башлығы тахминен 3000 рубле тура панцир, яни коксны қорчаланған урба де шуқадар. Это хоккейные трусы. Также они в одинаковой ценовой категории с нагрудниками от 3 и до 9 тысяч рублей в зависимости от роста и от уровня защиты трусов. Скажите, а есть вот комплекты полностью, чтобы вся экипировка была? Да, все хоккейные производители делают универсальные комплекты, в которые входят сразу нагрудники, трусы, щитки, перчатки. Стоимость комплекта ориентировочно без шлема, но с сумкой и без коньков в районе 10 тысяч рублей. Қырымда бала хоккейі инкишаф етмекте біздің баларымыз бүтін Русия ярышларда мүкафатлар қазаналар. Яш спортчылардан бірі кележекте континенталь хоккей лигасына чықышта болынacak. Олардың сыраларында есенді бүгін командаға давет етілген кібелер қошылacak. Эльмаса Блакимова, Виталий Голубев, Миллет үшін. Бұл соңки репортажымыз oldu. Алазырда yayınımızны екінне мен сізге ратлық күндеріңізні қоранта азаларыңызны бәрабер самими мұйтпе кечірмеге тілейм. Сақлықнен қалыңыз.